ryabanga ryo mu mutima wawe. Your heart secret. Uribwire Imana. Tell it to God. Ndasoma bijyanye n'iyo ndirimbo. And I'm going to read a word that's similar to the lyrics of this song. Kugira ngo dusenge Imana. For us to pray. Iri jambo muri iki gice cya kabiri cy'ibyahishuriwe Yohana. It's in the book of Revelation chapter 2 as written by John. Arico turimo twatangiye kuganiraho kuva ku cyumweru. And this is where we started teaching from on Sunday. Twavuze hejuru yari amatorero arindwi. We talked about the 7 churches. Ariko ndagira ngo mubanze mwumve simvuga yose ndavuga ngahe uburyo Imana yageza yivuga ikavuga amazina yayo. And I'm just going to emphasize on God's name as he called himself. Igihe narimo medita soma ya matorero yose arindwi. As I meditated and read these 7 churches, hari ukundi Imana yarimo yivuga ikavuga iyo ariyo kavuga amazina yayo. God himself spoke about who he is and said his names. Kandi buriya izina rifite igisobanuro gikomeye. Impamvu Imana yita iziniri yagera handi kitirindi iryo zina riba rifite ico rishaka gusobanura. And God calls himself different names based on what he wants to tell us. Musi Imana iganira na Musa. The day God spoke with Moses, yakoresheje izina ryitwa ndiho. he called himself I am. Uko yari yamubaje atase ndabwira abantu ninde wantumye, aramubwira tugende babwire ngo ndiho yabantumyeho. For Moses asked God, who will I say has sent me? And God answered, ririya jambo rya ndiho, the word I am, je suis, ryari izina rikomeye risobanura byinshi mu bibazo Abisiraheli bari barimo mu Giputa. Was a strong name that God gave himself according to the issues that the Israelites were facing in the land of Egypt. Musi Imana iganira na Aburahamu nyuma y'igihe kirekire yari amaze kugenda ategereje maze kubyara Ishimaheli, hari izina Imana yakoresheje ibwira Aburahamu. And God spoke to Abraham after a while when he had given birth to Ishmael. Yabwiye Aburahamu iramubwira ngo ndi Imana ishobora byose. He called himself God Almighty. Kubera iki yabwiye Aburahamu ngo ndi Imana ishobora byose akabwira Musa ngo ndi ndiho? Impamvu ni why did God tell Moses he was the I am, and he spoke to Abraham and said God Almighty? Byose byajyanaga na context cyangwa se uko ibintu byari byifashe muri uwo mwanya. It depended on the circumstances at that time. Muzasoma izina Imana yitwa umunsi yakijije Isaac. And look at what God named himself when he saved Isaac. Ariko kwari kugira gusa ngo n'introduce ibyo tugiye gusoma, impamvu Imana yiyise amazina atandukanye uko yaganirizaga aya matorero arindwi. There was just an introduction so as to see why God called himself different names as he spoke to these 7 churches. Muri serire mwaganiriye itorero rya mbere ryandikiwe n'itorero ry'Efeso. In yourselves yesterday you talked about the first church of Ephesus. Tuzagenda tubigarukaho kuwa kane byenda no ku cyumweru. We will talk more about it on Thursday and on. Ariko ndagira ngo duhere ku itorero rya kabiri ryitwa itorero rya Smyrna.
But I want us to talk about the second church of Smyrna. Imana igiye kubwira Yohana And God spoke to John, ku murongo wa 8 verse 8. iramubwira ngo wandikire marayika w'itorero ry'Isimurina uti uwa mbere ari nawe w'imperuka uwari warapfuye none akaba ari muzima aravuga aya magambo ati ngaho verse 8. And to the angel of the church in Smyrna, verse 8, this thing says the first and the last, who was dead and came to life. Yes. Nduwa mbere kandi nduwiki nduw'imperuka. The first and the last. Hari indirimbo abaririmbyi baza baririmba There is a song that our choir sings. ngo atuye inyuma y'ibihe. He lives beyond time. Akagira gute? Ngaho nimwe nk'abaririmba no. Ngaho ni muririmbe kandi sinzamenya kuririmba nje ndashaka ngura mwumve aho iyi ndirimbo yavuye. Nta mikoro mufite? Atuye inyuma y'ibihe arutitangiriro nubwo ibihe byahinduka we ntibimukoraho Yesu arakora. Umva impamvu batangiye bavuga ngo atuye inyuma y'ibihe ni ukugira ngo umenye ko Imana ikora tije ihindurwa n'ibihe. God does not change based on circumstances or seasons. Narimo ntekereza kuba ariyo uwa mbere kandi ari nawe w'imperuka. I was thinking him being the first and the last. Ni ukuvuga ngo ari inyuma y'ibihe byose. He's beyond time. Uwa mbere The first ni ukuvuga ngo Imana yatangiye ibihe bitarabaho. means he started before the season started. Imana ihagaze aha Before time, kugira ngo bizenda kakameza mukumve ariko nkoresha mwumvira isomo. Imana ihagaze aha God is there ikaba iya mbere as the first. noneho ibihe bigatangira ariko après and then Imana seasons iraha time ibihe after biratangiye bikagenda. Season starts after God. Noneho byaje kurangira And when harya seasons byatangiriye end, ariho Imana iri bigasozereza bisanga Imana aho bisozereza ariho iri. and seasons ends where God is. None se isomo wavanamwo ni iri? So what lesson to be learned? Imana iraha kuri alpha ikaba na omega aho ibihe bitangirira naho birangirira. Ntabwo iba hano muri ibi bihe. Impamvu twebwe tugira ibibazo tugendera muri iyi linye y'ibihe bikaduha influence. Imana ntizigendera mu bihe. God is not influenced by season. He's not within the seasons. Ni ukuvuga ngo hano bitangirira irahari, He's in the hano first birangirira irahari, and he's the last. ibisigaye twebwe tuba turi hagati mu bihe hano ikabikontorora. And he controls what happens within those seasons. Ibifite urabona nka kurya uzujuwa kuri ufite bike yawe ukazujuwa kubyuha yumanipira ibintu. Ni ukuvuga ngo izibikiniramo ikabihindura uko ishaka ikabigarura kuko niyo yatangiye hano kandi niyo yusa. Because he started and he finishes. Tuvuga ngo haleluya. Mwongere cyane haleluya. Hari n'indirimbo baza bavuga ngo izivuga iherezo bitaragira gute nta yindi baho ngaho ivuga muri miko ni wowe uyu munsi twafatikanije. Ibihe byashobora gukuraho icyo yavuze niyigimenyi herezo kandi hagaze mwitangiriro. Nako nashakaga. Haleluya. Izimenya iherezo Knows the end ihagaze mwitangiriro. while at the beginning. Sema haleluya. Amen. Impamvu izimenya iherezo The reason he knows the end kandi ihagaze mwitangiriro While nuko at the ihagaze mwitangirika amemeta igahagarara no is mwiherezo. because he stands both at the beginning and at the end. Mbwirira mugenzi wawe Tell your neighbor,
umubwire ngo iyo niyo Mana tuzadusenga, That is the God iyo we niyo Mana pray. twizeye. That is the God we have believed in. Muvuge cyane haleluya. Hallelujah. Iyo Mana niyo tuja dusenga kandi iyo Mana niyo twizeye. And that is the God we believe in. Niyo mpamvu abaririmbyi baririmbye baravuga ngo niyo wakongorera buhoro ibanga ryo mu mutima Imana izaryumva. Even when you murmur to him, the heart secret izimenya iherezo ry'ikintu ikakimenya ihagaze mu itangiriro. Because he knows the end while at the beginning. Ariko Imana ni igihangange mukagira Imana. He's a mighty God. Sifa kwa Mungu. Glory be to God. Tugira Imana ikomeye. We have a mighty God. Noneho Imana irimo ibwira itorero rya Smirna, ibwira Yohana ngo bandikire ko ndi Imana izimenya ibizarangira kandi mpagaze mu itangiriro. And God tells John, and for the church of Smyrna, tell them that I know the beginning. Imana irakuzi wese. I know the end while at the beginning. God knows Iranzi it all. He knows ngewe me. uko nakwigira, inzi uko bizatangiye, izi uko bizagenda, izi nuko bizarangira. He knows how I will start and how I will end. Amen. Ndashaka ko babaza. Ninde ugufite mu kuboko? Ninde wewe? Uzamumva ko ari ninde ugufite? I want to ask you, who holds you in his hand? Ninde ugufite mu kuboko? Who holds you in the palm of the hand? Imana yabwiye Yeremiya, God told you, iramubwira ngo nakumenye ntarakurema mu nda I ya have known you mama. before I formed you in your mother's womb. Ndangije And then, utarabaho before you were, ngutegura icyo uzabacyo. I had appointed you Umuhanuzi uzahanurira iki? a prophet to the nation. Ntabwo uri mu maboko y'ibihe. You're not just depending on Turi no mu maboko seasons. y'abantu. You're not even in the hands of men. Hari abantu baza bakubwira ngo uzi icyo ndico There are uranzi people who wewe. tell you, do you know Ngo who I am? ndagufite, umfite he, ndumfite I namba. can do anything to you, Nukuri but you ntabwo don't. umfite pe. They don't own you. Haleluya. Abantu ntibagukange ngo baragufite nta muntu Don't let ufite men n'umwe. scare you. Nobody controls your life. Ufitwe n'iki? Who holds your life? God. Yonyine. Only God holds your life. Murabyizeye muvuge ngo Do amen. you believe so? Say amen. Murabyizeye muvuge ngo amen. So, Cyangwa iyo tuvuga ijambo ry'Imana umva ari amakuru. or maybe you think this is just information. Ega Imana itaza kuba ari uko imeze. If God wasn't Ntubugihari wowe, that, ntubugihari. you wouldn't be alive. Kuko abagushakisha ko bagufite na Satani uguhigisha Because every day. people who chase after you are many, Ariko even the twizeye devil Imana himself. ihagaze mu But we itangiriro believe in kandi God ikabihagaze who n'iki stand at the beginning and at the end. iyo niyo Mana uyu mugoroba wa none ugomba gusobanukirwa kandi ukamenya. That is the God we need to understand tonight. Ngo aje kubwira itorero rya Perugamo, And when he went to speak to the church of Pergamos, Imana ihindura izina. he changed names. Ndagira ngo umenye Imana bijyanye n'ikibazo ufite, urayibwira nk'Imana iri mu itangiriro n'iherezo cyangwa urayibwira nk'iyihe Mana? I want you to know which God you're talking to. One with Hano yandikira itorero rya Perugamo and as his word to the church of Pergamos, 12 verse 12, aravuga ngo wandikire marayika w'itorero rya Perugamo uti and write to the angel of Pergamos and say, ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, aravuga aya magambo ati, ko ndanga gusome irikurikira hose uzaza ugenda wumva ikavuga ngo nzi ndakuzi wese, nzi imirimo yawe. Ariko hano avuga ngo ndi alfa na omega, cyangwa se itangiriro n'iherezo. Umurongo ukurikira umurongo wa 9 nzi. Noneho wajya ku murongo wa 12, wandikire marayika w'itorero ry'i Perugamo uti ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Ntabwo ityaye gusa, ityaye impande zose. Iyo igiye irakubita ntizihindura, yajya igakata, yagaruka hano igakata, yajya ahangaha igakata. he calls himself the God of a two-edged sword. It cuts both sides. Verse 12. Muvuge ngo haleluya. Amen. Nukubera iki identify hano iki identify k'Imana ifite inkota kandi inkota ityaye impande zose.
Why does he call himself the God who has the sharp two-edged sword? Why? Donc izina ryose Imana ivuze Any name izivuga he calls en fonction ya himself, contexte ikavuga it en fonction ya circonstance. according to this situation. Izikuzaho ngizi byose alpha na omega, He comes as the Alpha and Omega, hakaba ikindi gihe ikuzaho ifite inkota mu kuboko. but at another time he comes as a God who has a sharp two-edged sword. Noneho hano hari urugamba rukomeye And here nanze is kwinjiramo battle. indani, ariko ugiye kureba iri torera contexte ryari ririmo, But if you go to see the situation where this church was in, Imana yari kwibabwira nka kamanda ukomeye uzurwana urugamba rutandukanye. God Usomye hano ku was murongo revealing wa himself as wa a cumi na mighty gatandatu, warrior. If you read on verse 16, iravuga ngo nuko wihane repent kuko nutihana or else nzaza aho uri vuba, I will come to you quickly ndwanye abo ngabo mbatikura inkota yo mu kanwa kanjye. and will fight against them with the sword of my mouth. Imana izirwana. God fights. Bwana asifiwe. Glory be to God. Ntukazugira ubwoba uvuga Don't be nimba uri afraid mu to rugamba say, if you are in battle, uhamagaze presence y'Imana, Call Imana upon- iza yitwaje inkota ya mugabiro. call upon the presence of God for him to show up with the two-edged sword. Iyi nkota y'Imana izintera ubwoba. The sword of the Lord is fearful. Wahangana n'ibintu byose bikomeye na za bomba atomike You can z'isi, fight anything else, even atomic aho kuvuga ngo bombs, Imana ikurebe igisure rather than yitwaje God inkota to yawe. look at you with his two-edged sword. Ntizikina. He does not Kandi play. iyi nkota iyo ikurinze And haba when naho his word watches hohaguruka over you, ibimeze gute, haba naho regardless haguruka of ibimeze gute. what evil rises against you. Turi kumwe tuvuge ngo amen. Amen. Nzantangara umunsi Imana ibwira Musa, When God spoke to Moses, hari umunsi twigeze kuganira ku ijambo rivuga ngo we talk about Umwuka this. wera azatuyobora akagenda akubwira ikibi ngo kireke, akakubwira n'icyiza. Iyo wumviye Umwuka wera azagenda akubwira buri gihe cyose, akubwira inama. When you're about to do something and you have the Holy Spirit with you, He tells you what's wrong and what's right. And when you follow what's wrong and you do what He says, He continues to reveal Himself. Iyo akubwira bwa mbere ukanga ukinangira, Umwuka akakubwira ubwa kabiri ukinangira, akakubwira ubwa gatatu ukinangira, akakubwira ubwa kane ukinangira, sinzi inshuro azageze. Ariko iyo ugumye gutinda winangira, Umwuka aza kwihorera. When the Spirit of God speaks to you once, twice, thrice, and the fourth, I don't know how many chances He gives you, but at some point He lets you be. Kandi yarangiza kukwihorera And when He lets you be, kubera ko nta mucyo ukiri mu mutima wawe, ubu umutima wawe ugacura umwijima. Niwo handi birivuga ngo umutima ugahinduka ibirimarima. Ni ukuvuga ngo nta sensibility ubukigira, haba naho abantu bavuga nta giteye ubwoba, nta cyaha, nta kintu kigiteye ubwoba, and there is umutima no wabaye light ibirimarima. within your heart, so there is darkness and your heart becomes senseless, insensitive, and you're Nusoma not fearful of anything. Musa ageze mu Giputa And when Moses was in aganira Egypt, na Farao, he spoke to Pharaoh. hari ibitangaza Imana yakoze kugira ngo Farao arekure abana ba Isiraheli. There are miracles that God performed for Pharaoh to let the children of God go. Sinibuka neza nimba ari igitangaza cyakangahe, nimusoma muzabibona. Amaze kwinangira umutima, Imana ibwira Musa ngo ngiye kunangira umutima wa Farao. Ninje nyine ntabwo akinangiye, ngiye kunangira kugira ngo mbanze musohorezeho imbaraga zanje zose abanze yumve, namara kumva inkoni yanjye kubera ko nangiye umutima mbone kuwureka. God Himself hardened Pharaoh's heart for His power to be manifest, for Pharaoh to see the greatness of God. Ikimenyetso kiragenda bigeza ku bitangaza, There igitangaza were cya many 10. signs and wonders up to 10. Niyo nshaka kubwira wumva inkota y'Imana uko That's where I iteye. want to show you how mighty is the Abwira sword of Musa, God. aramubwira ngo utegure Pasaka, uzane amaraso mushire ku mazu yanyu mwese Abisiraheli. Prepare the Passover and
put ati glass nindangiza on each of the house, nzohereza marayika murimbuzi ufite inkota yo kurimbura and I will send the angel ngo imfura yose yaba ari abaturage ba Egiputa, yaba ari ipusi, yaba ari ihene, yaba ari inka, yaba ari n'imbwa, yaba ari ikintu cyose gitungwa cyose muri Egiputa cyitwa imfura nta kizasigara namba. And I will kill any firstborn of any creature, let it be man, let it be dog, let it be Ndashaka kubabaza cats or any other animal. nimwumve iyo selection Now listen to how this was selected. iselektiona mu bantu igaselektiona mu nyamaswa zose igaselektiona mu nkoko It's selected ikagira ikintu from cyose each living animal and living mu creature. masaha 12 kuko 24 ni umunsi wose ni mwijoro kuko bari baryamye It was at mwijoro night. rimwe bwakeye ntamfura nimwe yaba ari ikintu cyose One kikiri mu night, gihugu. any firstborn of any kind was dead. Ikikwereka ubuhanga bwo kurwana It would show you how a great war strategy si ukurasa amasasu menshi is not how many bullets you ni shoot. ukurasa rimwe rikagera kuri target. Is when you shoot once and you hit your target. Abahanga azavuga ngo Those who are muzarebe very training trained, mu murase gusa umutwe ntimurasa amaguru umutwe Just bose shoot bakamabagirira the head. tya umutwe bakamabakubita Just uwo shoot the muntu head. tuworwana nawe uwo muntu ari terrible ateyibwo akaba mu murase Imagine ukuboko somebody who kw'iburyo can gufite shoot the imbunde head. gusa aba ariko murasa bene abo bahanga izo ngabo zimeze targeted zifite ubuhanga bukomeye shooters sikimwe n'abarya who basa are bagiye trained to shoot targets only are very ingabo scary. ingabo zo mu ijuru zazirwana avec précision And précision God's army shoots with target. amen Amen. kubera iki n'Imana igira inkota He's a God with a sword, ntabwo ari inkota yo kurimbura gusa not ni just n'inkota yo to kill, kurinda but also kurinda. to protect. umunsi Yoshua ngiye kurangiza Imana yamukoresheje ibintu bikomeye ariko icyambere yatangiye nk'umuyobozi warufashe umwanya wa Musa yaramubwiye ngo urambutse ubwoko Yorodani urambutse ubwoko As Yorodani the leader, he said, you will cross over the Jordan. utanga itangazo uvuga ngo muravogera amazi adacitsemo kabiri nka kurya inyanja itukura byagenze ubatangarize gutya kandi babyizere bavogere bikoreye isanduku y'isezerano. And ask them to walk through the waters that have not been split, carrying the ark of. Test ikomeye ni ukubwira abasaza bakoranye na Musa And the bafite great test was to experience tell yo the kubona inyanja elders. yaracitsemo ukababwira ngo jewe wimye mushasha mwe none nticikamo murajyamo kugira ngo bakwizere cyari kibazo gikomeye. So the great challenge was to speak with the elders who were there at the time of Moses to believe him and cross over through the waters. Test ya kabiri bamaze kwambuka And kwari gufata Yeriko Was umujyi to wa capture Yeriko. Jericho. Imana naho irongerera mubwira ngo And God spoke to timuzarwana. them, Imana "You yari will not yarakomplitse yari kwifa equation compliquée kuri Yoshua ibintu biri pratiquement biteye ubwoba. He had Timuzarwana given him muzazenguruka unusual gusa directions. inshuro You will not esheshatu inshuro ya fight. karindwi nimurangiza mwamiriza inkike zirindwi. You will just walk around 7 times and the walls will fall. Yoshua araryama n'ingabo ziwe mu rukerera And early in the wee hours of the day, atariko ibi bintu nibite. Joshua wondered this type of Arabyuka strategy. kamanda niko azamera umuyobozi He ntazasinzira woke kumwe up. n'abandi You know, a leader doesn't sleep like others. atangira gukora patrouille wenyine He started to walk around ibi ni ibiki ubu ibintu bizashoboka and started to Aragenda wonder, how agenda, could this aragenda be? ngo igihe yigiye imbere And at the time he was ngo walking abona ahead, umugabo muremure uhagaze he saw w'amaboko a strong man standing before him. He aramwitegereza watched, he looked at him. ko mpaye ngenda kakamanda uriya muntu ni muntu ki Since I'm the aramwegera leader, who is this type of man niyo standing? nzabona ko Yoshua ntabwo yari umusivile Yoshua yari I ntabwo can tell bw'abagabo Joshua was not a civilian. uwegereye umuntu watinye waguteye ubwoba wamubonye ibihu see- bigatamuruka kuri wewe umwegereye gute ngo bigende gute You see a scary man, tall, but you get closer to see exactly ngo what's going ashika on. aramubaza atese urinde And he asked him, who are you? witwa nde What's your name?
aramubwira ngo washatse kumenya undi wati yes ati nje nonaha nonaha niho kigera kandi mwumva ijambo ryakurikiye kuba umugaba w'ingabo z'iki z'Uwiteka nukuvuga ngo naje ndi kamanda ngiye kuyobora urugamba. I am going to lead the battle. Hari abantu bazabibaza ngo se inkike z'Yeriko zadutse gute? Ntabwo zariduwe n'akaruru n'ibirenge by'Abanyesiraheli. Kamanda yari yahuye nawe utagaragara niwe wari gutekinika ibintu byose. Ntabwo iyi nkota izije kugira gusa gutikura ariko ni n'inkota izije kurinda. Ufite ikibazo kimeze gute? Nico kurindwa nubwo bugira niki Imana ntizi gusa ibyo urimo nka alfa na omega, ifite n'ubushobozi kuri ibyo ngibyo wabwira gute unyuramo, kuko ni Imana kamanda ifite inkota mu kuboko. Icya gatatu mu izina yaganirije aya matorero arindwi, ni izina yabwiye itorero rya Tuwatira. Simirina avuze izina rimwe, Perugama avuze irindi, ngo agere ku itorero rya Tuwatira avuga irindi zina. Umurongo wa 18, uwandikire marayika w'itorero ry'Ituwatira uti, umwana w'Imana ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro n'ibirenge bye bigasa n'umuringa w'umuteke. Aravuga aya magambo ati, ijambo riraha ni ijambo rivuga ngo umwana w'Imana ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro. The Son of God who has eyes like a flame of fire. Hariya hambere twavuze ngo ni alfa na omega, nukumenya ibihuko bikurikirana no kumenya ibibera mu bihe. When we say that he is the alpha and omega, it's because he controls the seasons. Kugira amaso asa n'ibirimi by'umuriro nukutagira icahishwa. Now eyes like a flame of fire means eyes that see everything. Iyo arebye gutya ko musa, when he just looks, akakureba wewe, amaso ye azayinjira muri wewe akinjira mu mutima wawe akamenya izo uhaye wibwira nonaha. His eyes transcends your heart and he can tell what's in your heart. Tacho waishima. There's nothing you can hide from God. Imana izibona buri kintu cyo. God sees everything. Papa wawe ntiyabona, mama wawe ntiyabona, abavandimwe bawe ntibabona, umugabo wawe ntiyabona, umugore wawe ntiyabona, abagukunda ntibabona, ariko Imana izireba ukikakubona. Sees everything. Bwira mugenzi wawe ngo amaso y'Imana ni ibirimo by'umuriro biza bicana hari umwijima umuco ukagaragara. The eyes of God are like blazing fire that lights fire where there is dark and sees everything. Asifiwe. Glory be to God. Ntuyitinye gusa kugira ngo kubera ibyaha wirinda, kuko n'imbaraga abantu bazi Imana uko iteye, ariko nanone unahumurike kubera ko taciyobewe. Be comforted knowing that he knows everything. Zaburi 139, umwanditsi wayo yaravuze ngo se ngo nahungira hehe mu maso hawe. Siko avuga, akavuga ngo nazamura igitanda cyanjye nkaja hejuru mu ijuru mu kirere nguriyo, namanura nkaja ngo mu ndiba y'isi mu nyanja kuzimu nguriyo naho, ngo naguruka nkaja ku mpera y'isi ngo amaboko yawe yahamfatira. Your hands would catch me. Noneho ijambo rihuye niri ngo nakwitwikira umwijima, ngo umwijima uzumurika nkama. And if I cover myself with darkness, you will hide me. Umwijima ku Mana uza wamumurika kuko kwamanywa. Darkness in the sight of God's shine, the night will shine. None niki gihindura umwijima manywa? Icyo wibwiyewe ko ari umwijima, amaso y'Imana yahageze bizazama bihinduka nka saa sita, kubera amaso yiwe aramurika. Amaso y'Imana abona buri kintu cyose. They shine so their light comes.
icakane soza The fourth, as I close, kugira ngo dusenge so that we may pray, n'izina yahaye itorero rya Philadelphia. is the name he gives to the Church of Philadelphia. Igice cya gatatu umurongo wa karindwi Chapter 3. haraba ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti And write to the angel of the Church of Philadelphia, uwera kandi w'ukuri, he who is holy and true, ufite urufunguzo rwa Dawidi, has the key of David, ukingura ntiyagira ukinga. he who opens and no one shuts. Muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Mwongere cyane haleluya. Hallelujah. Ukinga ntiyagira umuntu ugira gute, ukingura. He who shuts and no one can open. Amen. Haleluya. Imana iyikinze When nta God muntu shuts, wakingura. no one can open. Kandi Imana yacu iyo yakinguye And when nta God muntu has ushobora gukinga na rimwe. No one can shut. Ifite urufunguzo. He has the key. Ufite urufunguzo rwa Dawidi, It was the key of ukingura ntihagire ukinga. he who opens and no one shuts. Kandi ukinga And shuts ntihagire ukingura. and no one opens. Mbwirira mugenzi wawe ngo iyo niyo Mana tuja dusenga. Tell Iyo your niyo neighbor, Mana that is the God we pray to. ngiyi Mana dusenga. That is the God we pray to. Nurangiza mumbarize ngo se urabyizeye And after kwizikinga ask ntihagire ukingura, Do you yakingura believe ntihagire that ukinga. when he opens, no one shuts, and when he shuts, no one opens? I do. Amen. No kwibaza ngo se none se ko ibyanje bigikinze. And you wonder why are more things still not opened? Ni question y'igihe gusa. It's a question of time. Question y'igihe. Just a matter of time. Ese ngo mbaye mvuga ngo igihe abaririmbyi hari nk'indirimbo hamwibuka ijanye n'igihe, ikorera ku gihe cyayo Mana we, ikorera ku gihe cyayo Yesu we, ikorera ku gihe cyayo. Kandi bihari mwumva pe. Ibihe bizoshika abami bahinduke, abantu benshi bazibakira rya jambo ry'ifatiro z'isi. Wibutse abasigaye begeye ya ntebe, bitwaje intwaro zose z'ukuri. Tuzamuke wa musozi wera. Umbwirire mugenzi wawe Tell your neighbor, ngo ayo mazina y'Imana All those ahinduke names isoko of God, ry'ihumure, ihumure let them ryawe. be a source of comfort for you. Sibyo? Amen. Amen. Ubwire mugenzi wawe, mubwire ngo ayo mazina y'Imana yanje, Imana yanje All the names of my God, ahinduke ihumure let them be a ry'ubuzima source bwawe. of comfort in your life. Uzu uyabwira ibihe, uyabwire Satani, Tell the ubwire devil, Satani ngo shaho Satani, tell Imana yanje Satan, yikinze my God, ntawakingura, when he opens, kandi iyo when he yakinguye shuts, no one ntawushobora can open. gukinga. When he opens, no one can shut. Ninde wasobanukiwe iyi Imana izikinga ntiyagira ukingura? Who understood this God who opens and no one can shut? Mwarayisobanukiwe? Have you understood? Ndashaka ngo mumere nka Ana. I want you to be like Anna. Umunsi Imana yamuhaye Samweli, When God gave her Samuel, yaravuze ngo niwe uzukura ku He cyavu spoke. kicaza n'iki you're the one who n'ibikomangoma, take people from the pit to the palace, niwe uzucisha bugufi You kandi humble. ukagira gute, and you lift. ukabona Imana igutunze urutoki gusa. When you see God point a finger at you, None uzugira ngo uzakwibagirwa forever gute? do you think He will forever forget you? How? Gute Imana ukorera? He cannot, the God you serve.
nimuvuga ngo izikinga ntihagire ukingura Repeat after. kandi yakingura ntihagire umuntu ugira gute And when he ukinga. opens, no man can shut. sinzi imiryango yakinzwe ufite uyikingure mu izina rya I Yesu don't know how many doors have been kandi shut in uyikinguze front of you. kwizera Open kuko them imana by yawe usenga ifite urufunguzo Because the pasa God you partout. serve has the key to open those shut doors. aya mazina agenda areponda ku misozi turiho These itugoye names of God go according to the mountain we sit on. imana ikandagiranye nawe kuri uwo musozi And when nimba God hari is awafungiraniwe izikubita gutyo ugasohoka And God comes with you on that mountain, He opens the shut doors. nimba ari urugamba ugize iminsi urwana narwo rwananiranye insinzi yarabuze iramanuka n'inkota itikura If you have been fighting a battle, He will come and He will kill with a sword. hari ibintu byawe bikingiraniye quelque part There are things of yours that have been locked somewhere. tugiye gusenga We are going to pray. kandi dusenge wisengere Pray for yourself. kuwa kabiri ushize ntabwo twigeze tuyobora amasengesho Last ko Tuesday we didn't lead prayer. tuzaganira urebe ukuntu imana izikunda gukorana n'umuntu uzi umusozi ahagazeho niwe wuzi wa ubwira imana We will talk about how God likes to work with someone who knows what mountain they are on. nimba upfukama I don't know if you're nimba going to ugenda kneel genda down, if you're going to nimba walk. ugira ute ubwira imana bijanye n'ihishurirwa wakiriye Speak to God best muri of iri the jambo imana revelation. yampaye ngo nsome You just received from the words that God gave me to share with you. niba uri na muto And uri na muto if you're young, hari igihe tuba dutinya iyo dutanze umwanya nkuko twavuga ngo harimo bamwe bakiri bato batosenga n'iminota 30 there are Twavuga times se, we give time for nitutinza prayer, gutya bamwe bavuga ati and it can be difficult for umwana someone to nigeze pray for kubwira ngo 30 ngende ufate minutes. umunsi wose usengera ibi bibazo ufite imana izatabara ati umunsi wose pastor hayasega ati n'iminota 5 sinza mvumiriza nza guhumiriza nkagira ngo none nagize umunsi wose none senga iminota yananiye nzasenga amasaha ariko tugomba uyise umunsi wo kuwa kabiri no gutoza abantu kumenya gusenga ku giti cyabo Tuesday is a day we teach Kandi people to gusengera pray muri for za mikoro. yourself. uzuza hano Come uje here gusengera ibyifuzo ariko with uje your kwiga no requests. gusenga But also learn how to pray. nimba utarasenga iminota 30 iwanyu mu cyumba cyawe If you have not uzuyisengera prayed hano for 30 minutes nimba in utarasenga the isaha uzusengera isaha wageze hano mu rusengero Pray when you're wayure ariko wayure uhavuga ngo mana akunda kubwira abantu baneza amen haleluya hari umwana wavuze arandika aravuga ngo ntibaza babwira ngo mana ni biga gusenga basenga uzu pratika Only learn to pray when biga you pray. gufukama gusenga bapfukamye bapfukamye You learn to kneel down in prayer when you do it. muri tayari mwese Are tuvuga you ngo amen ready? Say amen. mwongere cyane haleluya Hallelujah. haleluya tugiye gusenga mana yo mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo ubwira imana umusozi wawe uhagazeho umusozi wawe Tell God your ubwira imana mountain. Speak to God. kandi ubwo iyo tuvuze umusozi nibyo wifuza ko imana yo mu ijuru ihura nawe kagira icyo ihindura mu buzima bwawe bwira imana mana urakoze turagushima yumva gusenga kubwa Yesu Kristo mwana amen amen hobera mugenzi wawe umubwire ngo imana yakuganirije mu izina rijyanye n'ikibazo cyawe rwose mubwire uhumure pokea katika jina la Yesu imana ibagirire neza mujyane n'amahoro ya Yesu Kristo intsinzi ya Yesu ibane nawe kubwa Yesu Kristo mwami wacu amen.